Fai fufuna ki te ai pure ai o tua. Me fu misteria. Taru me mua mo. Mune kofu aki ia ao puri fau. Me heka hea wha. Mune hara he peau. Koe tu funga ai o tua, koe tau ngau hieni. O tua ia ngā ue ia, koe ai ke fure lei. E ku hā whakakonga te, tohi ke tau tui. Ono a ronga pe, e hā katoa mui. Tāpu ke ea whio ai o tua mātu mawhi. Ka mai whakataha anga o e rotu ai ko tuinga papai. Turou ki ngai monga, ka mai ngai vai tafe. O tala molu maru e whunuani. Ka tāke ui ai lau maari e oe kātua ngai. Na ki kai ko haa ki ke hei. Matapā i pe kulangi. Kāpu ki o mo āsu whio. Ko hono ko tui o tonga. Ko kuina nā spau. Kāpu ka mere siuri tapu. Princess Mary siuri tapu. Kāli waru ko whiri. Kau mai whare princesi. Tāpu ke Road Nuku, o Urutolu. O Egno Pere, aene a whio. Patungi hero tu ka maa ka wafus, kioa. Kari hao muha matapure. Kāpia i Palestine o i sias kuisirana tawadai nā tonga. Palestine o sias kutataha. Sia mo pure vai funua Aotearoa, sias mega tisi. Kau whaif kau pure i Australia, Amerika, Yamatonga. Whaif kau pure vai funua New Zealand. Kamar seto na wah di bawah semua. Kau inflation masyarakat. Kau first kau seto hat. Mengai sias kau me mengai kau mea. Mutari ai faham ai siasi ahoni. Murau mai. Kau fai ai profita ai koi berfatumian. Kau mage ke Palestine marolo, kau whaif kau pure marolo, kau seto adalah marolo. Motor motor ke nai utangi mai ai whatungia tau dia vai tuani. Ia kuholi, ia mo bison ni koe ni, wau mai ke hon. Hon dia wafio. Tari rea a whion. Maro hape kauraro. Ka moha rea e whatuhia koe ni o siasi. Pai ano whakakloa, pai ano whakamunu. Lau iau ka hon koe kātoa ngai kau mateaki. Kaya dof pe koe whai kau Islari Papilone. Nana wo ko funua kehe. Kana hifo pe ke ngai wai. O fora ura roto ki Jerusalem mo Sayone. E anga mai ura ta na ngai habe. O ifi na ngai merea. E funua ko funua kehe. Kalua e na hifo at o tau e ngai habe o tu wilo. E fai pe na tangi mo famu. E mai aho moha kuonga.
Ia ha tempare ke to whakahuki ai. E ngā mea rea au whaia ke whakawhitai. E koko atu ai lotu. Ke skova mo tau i o ka kai. Ka honi. Whakaraha ni ai loi mata. Koi ka kawa. Mo i ongo sia. Koi ngahi me vai. Ngai o tu pā me na usio mai. Ngai tau ai e ngai hape. E o nai ha aho hange ka honi. Ngai toki hui mai. E teo ngā ke lotu te mo e whakawhitai. Oia kou tai lei whafufungai ai Palestini te mo e conference. Tai lei ka toa pe ki mo tolu. Kau whaia kātoa ngā whakawhitai o e kau mate aki. Kata e whatongia e hon. E hoko atu e tau lotu. E mo e tau o tua whai. On behalf of the President of the Church, the Free Western Church of Tonga, Reverend Dr. Ahio, in the conference, I warmly welcome all our distinguished and invited guests who have availed your time to bless these occasions with your presence. Thank you. We hope that the ceremony and the celebration of today would bring much blessings to the Tongan community and also the ministry of the church here in Aotearoa. Kia ora. Haere mai. Ua whaatoa ta mai mo aro mo lau mare maanio ni. Kada e ki whakawha. Whawhei kamata e tau lot. Whai e tau himi, e tau hoko atu. E programa hange e koia kuti o kei. Aro. Himi waki ki he kātoanga whawhitai e a honi. Ono tolunge au, ono mawhuru mātā o himi. Tolu no taha o himi mo kātaki o mea hake ki o runga ki tau hima. E ke tau mapasia mua, te ke potu tapueni. O ki heni ai o tua he ki o e universi. O utau ki ai lani. Kune popo mo mamani. Eki, e fua rupu, a maua tā mangutu.
whamatala mo whaki. A tāki whahoko atu e whamatala ngā weni. Ai au tauiheni ai ki a honu. O whamatala o e whare, i architeki mo engineer. I kau tāne nau tā mape o e whareni, o Paul O'Sullivan Architect Limited. O tō tāne tā mape o e whare, o Mr. Michael O'Sullivan. E tō kōni ki ai a Brad Huntington. Pe kau tā engineer, na tokanga e ngā o koeni, e Thorn Wire Structures Limited. Engineer ko Steve Dwyer, mo Vivian Jones. Pe lahi o e whare, e mita e whāma furu māhono, ro loan, e kono mā kupu, e mita pe moi e whāma furu māhono. Kono maurunga, mita hama furu mata. Mahi ake e whareni, ngai precast panels, ato kapa, matapasi o ata takai. Ngahi mea, e ngau ake kia e whareni, e design pe e whare, e lawa e ngai polokalama ke kehe, whakatatau, i ngahi whie maa wa siasi. Ange koe lotu, i tauhi o e tau tupu. E kuia e a whio anga mawahe, e whunga waka ki olunga. Koe malai sipoti, e lava ai a indoor sport, e kehepe. Koe tieta, e lava whai e tau ngahi whaiwa me ngahi mea whakawhanua. Lava e ngai whakatahaanga la lahi, mo i eki. E ai loki konferenisi, hono nāu nāu. E ai ngai loki ofisi e walu. E hiki kia e ngai potu ngāu e NCRC, o whakahoku me ai, au nāu ngai whatomia. Koe whareni, e whare huwhanga ia ke tahako tope, a whahinga matakaripe. Whai ai a whiohi whakalotu, i e whia whia, mo i kelesi ia, i a ki to tongi whi umate. Hono langa mo i whaunga, hono whai. Nai whakatoa e komit whare i a vai whanua, a tangata aiki me kolonga, tangatapu, o sepi pulu. E ne hoko koe project manager, mai ngā weni. E tō tahani, e taha e kau inispe ki ta pule, e kōsi li o a Auckland, e Auckland Council. Nā ni anga au whakiri whai a ngā weni, o i kai eke hane te tongi, o a umai ki a hona. O tokoni ki ai e whai whakau ko Frederick Feki, e site manager ia, e whipopo wanki ki hono purei, o whakahoko, e ngā ue tau i hei nei ahonu. E kamata ngā weni, e aho mfurumani ma Februari wafi taha whaa. E tau hufi he ahoni, e aho mfuru o Tisema wafi taha ono. E lawa i e kau e ua, mahi nai hiwa, e aho e ufurumani ma, ono whakahoko ai e ngā weni. E whaunga ono whakahoko e ngā weni, na e kai ke full contract mo kau taha langa. Kana e whai pe e siasi e ngahi a lea, whakatau mai me ngahi nau nau langa, e hai a mai pe kau ngā ue ke nau whai e ngā ue. E kone au mai ke aho ni, na kei pure i me he siasi e ngā ue. Me e kamata, o au he ne ostu. O whatatau ki ngā ue na e tui mo whalala ki ai, ai siasi, osi ai e whare. O whakatatau ki he iwi whakapaanga o siasi. E mahuinga whakapaanga o whareni. E mahuinga whakatoa paanga ni to tongi atu he siasi.
hono langa whare whakatahangani. Kawai mo ngai whakamori ki tu hau e whanuanu, tu hau whakatau mo tu hau e ngā ue, ai au iloa ka GST. O a umai ki ene osiko e ni, o whewa ngā toa ea mai paanga e 5 miliona, 5 kilu, 8 manu, hiwa afu. Hiwa ngea o 7 maafit, se ni te hiwa wāna. O whakamore ke tu hau, ko e se te hong fulmanima ngā koloa ngā ngāua na e whai. O pau e ngai monu ea e lawa ke te whakafoki mai ai e pāma ko ia i e siasi. E whakamore whapaanga ke wharepe, o hui kai kau ai, ai ngā tu hau. O wheunga whakatoa ea mai pāanga e 1 miliona, 8 kilu, 8 manu, 5 afe whangea o hong fulmanima. Se ni te hong fulmata. Ko ngā kau taha ni whakatau mi ai ngā koloa langa o ngā wen, ni os te tōng koto ai. Ko ngā kau taha mi ngā pisinisi te unga mai, e nau whai ngā ue koe ni, ko os te tōng koto mo ia, e siasi. E ne hofi koe ni e whare whakatahangani e ahoni, o wikai hamo ua ki tua, e ngā weni. He oa whio, whamatala ka kato ia ki ngāu e tau kato ngā e ahoni. Ngā tai whauha, maloita. Marabit, o kōpong ki moia tau ngā pepa rapu sai. Ngā tāu kāte ki ngāu koni koni. Ek Weinstein. Ngāu na ka mai ke mawhanga hoko. O eni ko lao. O siwi. E ngahi ngā awa e puleanga. E ne tāu. Mo ngahi tutuuni. E pau. E mui mui ki ai alangani. E ko hoko mai. Eni whiunga ke tau ngā wea. O hotoa kai tu ai ki. I wape tamai, we au, we au, Wo whamalo ke ngāwe lahi ko mō whai. Ko ono whakakato, hange ka ngāhi, whemai no aka roa be. Ko tari ngā weni ke whakatapui e huafa e tamai. Ko e alo, ko e laumari e mā nioni. Ka ke hoko koe koloa e siasu wē si ena tawa taina tonga ke wahi whanua New Zealand. E oa whio tu bou ano koe tui o toka. O kuhawai atu e whakatau whurupolani e whakawhi. I a whei tau lalo, e haere mai. Ange ko tari ko whai e skeitai lahi, o whamonu e ngā wen. Ko whai, e o kakai. Haere mai o whamonuka, airi pine, o e matapā loto, o e ngahi matapā lahi au pito, o e wharen. O e wharen mohu matapā e. Haere ato tatara tua ngā. O e longa mo e whamanat, o e ngāwe lahi koe. O ke haere atu ki whare o taki o kakai mo e whatahangani. Ke whai e lotu ki o toa. Leo rewa he. Au tau atu.